Mbaye ikaze ku rubuga rwacu Telenews, nizera ko mukomeje kugubwa neza aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi. Mbaye ikaze abari mu Rwanda n'abari hakurya y'inkiko z'u Rwanda, mwese mudukurikira, mbashishikariza kandi kujya mureba inkuru ndetse n'ibiganiro tubategurira kuri runo rubuga. Muri kano kanya rero twagerageje gushaka amakuru ku mwana w'umukobwa wagaragaye mu minsi yashize arimo amurika imbunda zitandukanye, harimo za masotera, imbunda ntoya ndetse n'inini, ndetse harimo n'imbunda za mudahushwa. Abantu benshi bagatangira kumwibazaho bati ese uno mwana w'umukobwa ni umusirikare muri RDF, ni umuturage usanzwe, bimeze bite? Muri bike rero twabashije gukusanya turaza kwibagezaho mu kanya. Rero ushobora kuba mubonye bwa mbere, turaza kugira tumubereka mu buryo bw'amashusho ndetse n'amafoto mu mpera ya kino kiganiro. Turaza kubereka amafoto y'intoranwa atandukanye agaragaza uno mwana w'umukobwa. Bityo rero muri bimwe benshi bibazaga no kubona akaunti ziwe, bamwe bifuza no kumufollowinga kuri Instagram. Uyu munsi twamubazaniye, yitwa Gaju Liza, niwe tugiye kuganiraho gatoya kubibazaga uko yaba ari umusirikare mu gisirikare cy'u Rwanda. Mwese muraza gushyira amatsiko, mbasubije inyuma gatoya ku bantu babonye ino nkuru bwa mbere mu minsi ishize. ISCA cyangwa se ISCA, inama mpuzamahanga nyafurika yigaga ku bijyanye n'uburyo ki Afurika ishobora kwihaza no kwigenga no kwigira mu bijyanye no gucunga umutekano, gukora intwaro n'ibindi. Nibwo hagaragaye umwana w'umukobwa, ndetse video yagaragayemo turaza kuyibutsa mu kanya gashize, yamurikaga zimwe mu ntwaro rero zo mu Rwanda. Bamwe batise akora mu ruganda rukora intwaro, abandi batise ni RDF, abandi batise ni umusivile. Byose rero mwabishiraho amatsiko, ntago akora muri ruganda rukora intwaro z'u Rwanda, ndetse mu buryo bugaragara background yiwe nta nubwo yabaye umusirikare. Byose reka turebe ese ni muntu kiho gatoya. Gusa zimwe mu ntwaro yamuritse zikorwa na Remiko, n'uruganda rw'u Rwanda rukora mu cyanya cyari inganda hariya ngira ngo ni muri Gasabo, rukora intwaro zitandukanye n'ibikoresho bya gisirikare, harimo ibyifashishwa mu kuharwanya iterabwoba, aho ibyifashishwa ku rugamba, ndetse by'umwihariko n'intwaro zikoreshwa ubu ngubu n'ingabo z'u Rwanda, ndetse n'intwaro zikorwa ku bufatanye n'uruganda rw'igihugu cya Israel rwitwa IWI, ndetse narwo rukora intwaro muri kiriya gihugu. Ubwo rero muraza kugenda murushaho kugenda mwirebera ubudasa bw'uyu mwana w'umukobwa, ariko kandi tugira tubasangiza amakuru makeya, munareba amafoto ye n'amavideo kubifuje kumumenyaho byinshi bitandukanye. So ngira ngo inkuru rero twayatonyejemo gatoya, imbunda zikorerwa mu Rwanda yagiye muri kazo, reka tuzibereke nazo ho gatoya, ndetse na bimwe mu bikoresho byifashishwa mu bwirinzi ndetse n'imyambaro itandukanye mu bya gisirikare. Imbunda ntoya za pistoli, indende, byose zirasa muri metero 500, n'izirasa kure, indeba kure, byose umukuru w'igihugu nawe yarahari kuri uyu munsi. Mbese byari bicika kubona umwana w'umunyarwanda akaza amurika imbunda anasigaragaza nk'umuntu wazitojwe. Rero uyu mwana w'umukobwa ninde? Reka twinjire kuri profile yiwe. Yitwa Liza Gaju, ni umunyeshuri muri African Leadership University hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse mu buryo agaragara mu bimuranga arangwa n'udushya, collaboration and innovation, ndetse akaba avuga neza ururimi rw'icyongereza, igifaransa, ikinyarwanda ndetse n'igiswahili, ndetse nemeza yuko biri byamuye amahirwe. Akaba kandi ari advertising manager muri Hero Fashion Style, ngira ngo bimazemo igihe kinini. Akaba kandi azabona bachelor degree muri entrepreneur leadership, nk'uko bigaragara azarangiza muri 2027. Ikigaragara ntago ararangiza bachelor degree nk'uko nge mbibona, yayitangiye 2023, azayirangiza 2027. Gusa amanuka hasi ukabona afite certificate yakuye muri University of Michigan no mwaka wa 2025 mu kwezi kwa gatatu. Reka twinjire muri credentials ziwe. Iragaragara yuko neza ko afite ino certificate. Icyo cyo wenda n'ikibyemeza ndi kukibona hano kuri no rubuga. University of Michigan, Liza Gaju yahuguwe mu byitwa using public policy for social change, nibyo yahuguwemo. Ubwo akaba ari nabyo akora. Mu bigaragara kubavuga indimi zitandukanye kandi neza,
biri mu byatumye ahabwa inshingano zo kumurika no kumurikira no gusobanurira abitabira inama ya ISCA mu minsi yashize, basobanukirwa iby'imbunda zikorerwa mu Rwanda ndetse n'izikorerwa muri bihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika nk'intego y'ino nama. Mu minsi yashize twagerageje gucukumbura no gushakashaka amwe mu makuru menshi amuranga, ntago twabonye menshi, gusa abifuza kudusangiza amakuru aba munsi neza. Urubuga rurafunguye, mushobora kutwandikira hasi muri comment, mushobora kudusangiza ibitekerezo byanyu mu buryo bugiye butandukanye. Rero nk'uko bigaragara n'umwana ufata imbunda nk'uwayitojwe, benshi ndetse bashobora kuba banahamya yuko ashobora kuba yaranyuze mu gisirikare. Ayo makuru turacyatohoza, cyangwa se akaba yarahawe amakosa ajyanye n'igisirikare mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reba uburyo avuga imbunda, uburyo ayikora, uburyo ayikoresha, uburyo agaragaza ukuntu wapima ku gipimo, mbese byose nk'uko wenda kuba atarabonye ino video mushobora gusubira inyuma gatoya mukabireba. Reka nze nyibereke gatoya mugende mureba, nashyizemo mu buryo burambuye kuri Instagram yiwe, yitwa Gajuriza. Uyu nguyu rero umwana w'umukobwa mu kigero cy'imyaka ubona ko ari mitoya, imyaka hagati ya 22 ndetse n'5. So azi imbunda, avuga imbunda nk'uwayitojwe, uburyo ayifata bigaragara ko ashobora kuba yizi, nubwo tutakwemeza ko ari aho yayitorejwe nk'uko bigaragara muri background yiwe. So bamwe mu bibazaga rero muri bike biba byaranga uno mwana w'umukobwa, twifuje kubibasangiza muri iki kiganiro, muri iyi nkuru, no kubasangiza amwe mu mashusho amugaragaza mu buryo bugiye butandukanye ndetse no mu bundi buzima butandukanye bw'ahantu hanze. Muraza gukomeza kugenda mubyirebera mu mashusho, mumera kino kiganiro muraza kureba mu mafoto yihariye twahisemo agaragaza n'umwana w'umukobwa. Turabashimiye cyane. Wifuza kujya ureba inkuru zacu no kudukurikira mu buryo buhoraho, uraza kureba handitse subscribe wakande, tukimura gutunganya inkuru zacu ujye uzibona mbere y'abandi. Turabakunda cyane, mukomeze mugubwe neza. Ciao ciao.